te nei tai ona fianga ngal mana malo le soifo. Ia, tai au manuia tawai ma te usala, malo fo le soifua, malo le usu. Malo faftai le fo tai au afalta to va yaso o le mata watu ngal mana wa mate tuina malo fo le tuna ngo le pisi o misela e tono le tuno en faina mai se atwa fa mo le va. Ia, o le ua mata i tu le pisi o misela e tato usotua o i Amerika Samoa. Le ua wawa i atu i li poti le tamai o le pisi o le misela i le vaenga o le tato utunu. O la ua i ai wa le puapuanga ma le painga le malo sa e tapunia onga ona o fiorolo anu me la pui i lato e misa afa na ua fie le misela. Ia mai le to e tau wha matala ina po le tūlanga sa e tato utunu uta wai ma le whaafonga tapo i a Samoa i so se tafor kilo. I tūlanga sa e fui le pisi o le misela i le lua fes fulma le ipa. Ma pisa folinga fui le na amatana pipisi le misela ma whaale ano tele i ai ia tātou wapi o le misela i o tātou masani ai na ona sasau mai ia fui o wainga fui nei le tino ia whapena ona tonga fiti ma toi te a e se la le misela le tātou i ai wapi ai maola ma soi fua fui o nisi le la ua toi ta ua mai le pisi o le misela i Amerika Samoa ia tātou tele ono fui ai fui la toi mata i tu awa ta ua foi ia le tūlanga lea wa tātou tele tu fio o le tūlanga sa ia le misela le lua fesfui. Mani enough. So ngal mana o ala ni vaenga o lo o tumta ia ma fata ua ele malo nei temi ina ia awone into e pera sa no one to pulmen to puina fo to sang mo fai. O le lava e wa to ave foi le longo lu tātou o tunu o me se ama tu mai o va ia fa na. Ina ia fai tui pui o le misela o le mamo le rupela awa pe on sila fia foi no tupu le misela ia na fai tatu tuinga atona na tapuni o manga luenga ma onga ma tulanga uma ai alu le tuinga tele foi le sa alu tatu tunu tui uma tanga tamatu tu o tamai ia ma o le tuinga foi le no lo ia fatu auto tui le misela wa pe o le misela pe se mai hule sa pia na fa na wa pia ia na oi tanga tamatu tu fo ia na fia ni misela mai ko le au matu tu ana fia so i fo i le fa ma na tai al fa tu na ma le tau longo al tanto au nanga so i fo maloloina i lo tatu tu no fatino tu nanga il fo tu pui awa ile ia si pui nga sili o le misela ia mo so fa mai fo i lo fa pui i ko tatu ia il nata mi de bebelo le fa mai covid suiba ia o le tuila va e mo waile pui nga mak e ulo fo e ida tu fo e pa penao na se fo la to ma fo malangona i mene o tui mo waila au fa fo ma o le tapenanga na lo i te mil nei i le va ia tu la Amerika Samoa i li poti la tama tol su tasi i la to mo salomia te mil nei wa fia misela ia se ola ma se soifua o afia nei teimi o lae faitonga pitinga pa penao o le sila tūlanga leo o awai atu i tutui lava manua awa pe ma whamaonia wa e maua le misela e lus futasina so e whanofo e se ai no winga mai e fia tolu wa yaso e nofo e se ai po ilea ina ia tamu fai lava e ia wane ila talata tangata le wa afia le misela isi tangata le ia afia ai mese ala taune e le fai se tui fa te tengata awa la tula wo ia le tu ia atonu lava onae e feololo hone le tulanga le puipu a tanga te le fes tu te pe a vo covid ta to ia le na ila tu tasi ma le lua tui ma tui fa popo ia ma tanga la sa fe wo ia le ano ia le mana fes tui a ta ngana o te lo foi o fa tuanga ia il tatu tunu ia ta o telefoi mo ila to so o lo malanga tu i New ma Australia mai sia tu o maua ta ua fa ta jalanga fa pene e ta pene e pe amalanga mai ua pui ngole on fa mai misela ine ia pia po se ola ma so i fua o to fo i mai ia po ila to po anga mai mo ni se fo fa le ainga mana se lo psene le fa na tu le tai hono fe ngal mana sa ta tu tal no na va so le tel o le tu pesa a tu Australia fo le so ni mo malo Samoa o le maua le fa mo tu le so ni New Zealand to mo to fo se no ta to market fo le sa mana no mana
Ia, e tāua tele ia whainga paanga ne sa moa ma na paanga tō tino ne pe a New Zealand ma Australia. A misa New Zealand wai. E mo ia Australia. Ia e peo New Zealand pito siri na tātou wawa-lata. Ia, o le wawa ia tu fo. Ia, pe wa a mata ona iai fo ina i swinga fo ina i o whainga whaavai tau wao malo. Tunu leo New Zealand ma Australia ia tunu ula i te Pasifika peo tātou. Ile sa mai fo o nai so swani o wale atina o tama ai na pela o le o fuanga le to fo sia tatu market se valo ke le lopo e sile sile le ata o le na le ko ko e fo sia ai e foi assim te o nga nga o wa ia tu ya ele o le fa nga i le market ko ile mo le fatino i fo io tu la fa te o lo ma pisi ni sinai ai si fu le fu sia ile fa le ma fa mo tu ai pe mai a fu la fu 2 miliona de wa mai New Zealand le o fa mo tu le em sa ro pe o tu ai se o fu miliona sa mo ta la sa mo wai ia no winga ia e tau nei sina so ni ko ta tu malo le fa tu penga nga ai o te loa ama e nga runga le e sin foding o la tatu baba ia le vai ngor tau langa ta vai ma no fa tai le sa tala no nei le proclame malo le tai ao te lo le tala fa vau te le tono Samoa le mai le fa ornava yaso ma le nei fo i tai ao ia ole bala ole tu fo i le te tai o le kanisia pule anga Samoa i pia Galumalemana ia atonu se tala fa no foi fa te u mai ia tatou ia me se ar tatou tunu ia me le kalesia katoliko fo i Samoa nei ia no se tasio tai fo i longa fo i ana nga ruanga malona tula mai a ave ma aki e ko fo i le pule anga Samoa pio le kalesia katoliko no fo i te tau sanga lon soifua wale su malo nei ale aki e ko po aulia fitus furto sanga ia no wile na to fitus furto sanga no soifua ya ta tu to e tala no nei fo i tute ya ma alwa fo i sa fatino ele fo i tai longa pa le lotu o tatu tunu ia tatu to ya si le tatu pa lo tele na umatu de luma fe lo tas ia watasi le o tai pa le lotu tatu tunu nam tua tu malo si lava e fai foi lana nga luenga e agu tu alalo fau fautua ya ila tau fo isa tu la mai le te ingo le tunu ulnate ina ia sa ili se fo ina ia mawar file mu ia mai me sha tu langa le mau tonu sa ia ko fai o tatu tunu ia mai le tu te fam tala ina fo ina tu langa wa pa fo nga sila ia sa mo le langi atoi sa no nga fo i ma fa tu nga mati ma inga le fu tai fa le no ia la tu sa tu la mai le fo na tai bi ya atonu se tasi le ona nga luanga o le pine fa mau le nei tai mi i loto ma po tanga ta pa to baba ia tu langa sa pa pena ona fi ai ko fa yo tanto su ai mo le tele la volana tai inga le baba ia tu le kanisi kantoni tasi fo tai o tele nga luanga le mo ola fa le nganga ma le fa faile nei na o nganga o na tu fu lo ta po ile kale sia katoliko Samoa vale le fa malo fa time mo nei vai ka ta wo mo ta to nei ta mo le o to no ya so ta to tala mai Samoa ta balu lo to fo mo la tino ani so ta la fa la tele o le we ile tu langa fo i o sila ta pena fo nei ta to tanga malo le fo no malo ta pulenga tu sang fo e fa nga ia le mla va le fo lo tato so tua o ia America Samoa ia boni sio va le fo nei private jets e ono malanga mai ni sio ta mala tu nga fon e fa nga la mla va le na fa mo tu ia ono le tu langa fo ile uti o manual tato mla va le fa va malo fo lo e va tu sanga le ono sala il fa pui se tama ia ona o se ngai o inga fo ina fano ile o lo stasi o tau le ia mati o tau sanga na tenei o lea ua ia ile su nga leo ma le official tutor le fanga solo i se afifi na la fo mai fa e ma ua ia la ufa saina ia ma le luas fulu au la kapite to pitu a fana wa onga tu ia onga tu langa lua tatu tunu ule a mata nei ia le ta sanga se ile po e se pini le po palbia okay
เราฟังกันมันมาฟังมาเราฟังใจจะจงมาในน้ำแบงเราจ่าจงกันเบงกันในใจครับเยอะจ่าตัวจันหล่อที่ได้ฟังฟังกันในแม่สเปลเดียวไอ้มันนี้ฟังกันเลยเนี่ยสรุปtatu wheroi, manuia foi tiute mga runga ni aso. Tai lava le whenga ngal mana tu marawao tipi o tanga whaia malo to tonga nei vanga taura na mo tātou nei foi taimole tai au